We've all heard it. They're just girls. Mean girls, in it for themselves, in it for the boys kinds of girls. A woman in the workplace who is watching her kids. Ya vi ele li amene. Tai tonu family ina fo ile whanongolongo i inga le atua nei tai au amene. Ia nei fo i tai au ia. O le au nanga fo nei ia le whiawar sa taulo amene. Ia e mo fo yang tatu o atu ile atua. Se tatu talo ia matai tatu por kalama amene. Tama whaftai tele la mo fio nei tai au fo tama. Whaftai tama nei aso fo whao popo mai aso mato ola. Whaftai le mana o runga nganga pa ia whapena o la fio matai tolu ai nei mato. Whaftai tama li toto Yesu sau i nei mato o mato ta oto no moe yo mato moenga. Whaftai tama i la mo fio ya wange lupa ia na whapena o la fio mato la wapi. Tono o mato fale. Umfaya yo na mato to era fai manuia mai nei aso fo ile alofa maleanga le o la fio tamato mamai le manu ya te mato la fanau ia manuia la vatama mea umono Yesu amen amen ya sa tu atua fo loto ile atua amen ia pole fo se upo mai Taita ina I fo ile tatou savalinga nei aso amene. Ia e whapena fo iona o au mai ai le whata oto e wha orona whai upo e lua tolu. Ia sili ona leo ina lo loto ile leo ina o mea uma awa e tupu mai ai le amio. Amene. O le atu ai le loloto o le fai upu lea o le tusila le fata oto o le whaavai pofea o ta oto ai le whaavai o lo fatu atua amene e ta oto le whaavai o lo fatu atua I lo fatu atua ia Yesu Keriso maringa ruenga mai e ana ia whaia I lunga lona sa tauro amene a tono le whai tau lea e au ngā mata ua te le mo tātou amene tangata whaolaina o nā mefo yasa fō sorry o le a whaapea fo iona ta apea tua ia tātou I fe au fo I mga luenga o tiu te mawhaiva amene pe tātou atu tono tātou whawhainga luenga ia po le ase mea wa eva ai atu I ai amene po le a fo se tala si fo la ele wa o whatupu ai ate o ele le ti ngā amene ia ona mawhau leo tātou fo le pe se mea le la whatupu mai ai se misa amene Poni tala fo I wa au mai se tangata ia te oe wa e ti ngā amene ai mana tua la o tātou o tangata whaolaina amene o tangata o talia Yesu Keriso e whai mari ma whaola I o tātou o langa amene e ta taula I a tātou o na leo wina o tātou loto amene awane I alu atu se upu leanga I o tātou ngutu amene awa o tātou o tangata whaolaina o tātou o tangata o talia Yesu ai se amea tātou e te o I le lotu ma tātou vivii amene ma tau le suafa o le atua
ai a tatu watu lo itutonu mo whala potpotonga i e whapiao. Wa mai se whaupunga se tangata ia te oi wa e ti ngai. O ina la ua o uloa wa leo ina ili o tatou loto. A wai tupu uma ia tatou ia tuai ngalangona whapenai e sau le ita. Amen. Ai whai mai fu ile tuspai a mai awange i ngoto le lao e ita pia. Amen. E fuela ele whaingata i le tangata. Amen. Ai o le tangata lava ia e moni alo na alofa i le atua. E o le tangata fo i e mauno na whatua tua i le upo le atua. E maua le tau vai. E le manga o e whaise mea fuela e le tau le angaina i le whaolatanga. Amen. Wai te tau ia tātou tangata whaolatanga. Ona pui o tātou tangata. Mana tua o tātou o tangata o whaolaina. Tangata o taria Yesu Keriso. E le taona toi o atu i o tātou mutu ni whaupunga i whaamanu alia i se fina ngalo po manatu fo yo. O se si tangata. Amen. E te taona tātou le loto le lei. Amen. Whamai ia sili o na leo ina lo loto. I le leo ina o mea uma. E tupu mai ai le amio. I mana ia foi wa whamai le tusi le amatai. Amu ia e loto mama. A wala tau te ilo atu le atua. Amen. Vai le mana i o le whaupunga. Le mana i o le mau. Amu ia e loto mama. A wala tau te ilo atu le atua. A whai. O lea te ola i le upo le atua. E maua i oile manuia. Amen. Pe a whai tātou te ola i le upo le atua. Amu ia e loto mama. A wala tau te ilo atu le atua. Ia le li. Amen. Ona o le lei. O le atua malana upo. A whai la tātou te loto mama. I tātou te ilo atu le atua. Amen. O mea uma foi tātou te whaia. E manuia. A wai whaia ma le loto mama ma le loto le lei. Whai ma Jeremia. O tātou loto. E sia na whaole o le mea uma. Amen. E wa ele lei neo tātou loto. A wa o le asa. Ia wa o falsa. I o atu whalongo le upu. Amen. I o le lei loto. Ai foi mai lo foi tua. I o le lei loto. E whapena pe titi loto foi se tangata foi la ia. Le fia. Te ia o le anga loto. Amen. Ia ai le tauna o na tupu le tangata whaola ina. Ia te aua ia le tauna o na tupu i se tangata whaola ina le anga le loto. E tau ona riali mai le tangata whaola ina. Le loto le lei, le loto mama, le loto e tu watu i le alii. E fesoa soani mai, e wai le se mea tātou te mawhaia, pe a le se noa ma le atua, le mana o lona nganga pa ia. E whaatasi mai e tātou. Amen. A wā o whai mai fo i tusi a mata i o. Mai o mea e sau mai i le loto. E tau tala mai i le mutu. Amen. A wai loa fo e la au i ona fua. Amen. A wai le mawhai fo e se la au le ona fua mai ni fua le anga. I le mawhai fo e se la au le anga. Ona fua mai ni fua le. Amen. A wai loa fo e tangata i ona fua. Amen. E tau ona totongo mai fo i le tangata i a fua o le anganga pa ia. Amen. O le oli, o le alofa. Fua o le anganga pa ia o le ono sai. I ali mai o tātou tangata i a fua o le anganga pa ia. O i ngā e tau mai ai. O oi o se tangata e te mafuta i le atua. Amen. E mafuta i le atua i a le leile loto. Amen. I a le lei mea uma e te whaia. Ia mamaha le loto. Amen.
awa I whapena ona iai le manuia o le tangata. Le manuia o le atua I le tangata. E whapena ona le leimea mana te whaia. I le whātasi mai o le anga. Pa ia nei la asoa ia ingo le whātua tua le tino ke riso. Wale la tātou atu nei. E taape atu fo'i tio te fo'i ma whairon nei asoa. Ia. Whamamata loto. Ia. Teu tātou loto. Teu le upo le atua. Ia e alu. Ola e te lua o whātasi ma le atua. Amen. La e te lua o ma le anganga pa ia. Wa e tau ona e fesili tamaa. Ia mai se leo. Lau whainga tulo. Tamaa. Pui mai au. Sau mai au le toto Yesu. Tamaa o ne ia se mala. Ia leo ina au lau auna. O mea na e te whapena ona e tautala atu I le atua. Awa o lo tamaa. Amen. Pei foi ona whai atu no tautala atu foi le sipor kalama. O lo tamaa whale anganga. E te tautala iai. O lo tamaa. Amen. E whapena ona whai loa ia tamaa. Po le ase mea na e ta oto I lo loto. Pe e se tangata o e ita iai. Amen. Pe e se tangata fo lele. E te leo fia iai ana amio ma mea whapena. E te tautala I le atua ma ia whapena ona whai loa I le atua. Ina ia whapena ona ma futa mai le anganga o le atua. Ia e whaali mai le se lana amio tonu I se mea o mawhatia I tātou nana whanau. Amen. Ia o le upuna e taitai nei fo tātou sawaringa nei aso a. Ia e o te tulo lava. Ia ai o nei tai au. Ia tai tonu le ua sila mai fo ia. Le pa ia ma le mamalo se o tātou atu no pele o Samoa. Amen. Ia tai tonu fo i o le mai mua mai le a ingo le whātua le tino kiriso. Ia tai tonu fo i o le whātasi mai fo I le sunga I le whātonu. Le sunga le whawhianga ngai a Mike Bretta ma le wharitua. Ia ma le no whaalo. Ia ai mai se o ma paanga fo I ane nei kula kalama. Tai tonu le e mai moa mai ma sila mai fo I. Ia tai tonu fo I o lai e mai moa mai fo I ana. Na yo mātou wāinga, na yo mātou uso, tuangane, na yo mātou whanau. Ia o te whapena ona o whamanuia atu ia te outou umalawa nei aso. Amene. Ia whapena ona ia I pea le mana o le anganga pa ia. Whamarumalu ia I tātou nei aso. Amene. Ina ia manuia mea umalawa nei aso ona Yesu tātou ali. Le atua le mātou tamaa pa ia o mātou marau atu tamaa I lau fio ni. Awa o le awa I ule pola kalama lau whanau. Ia o le vi inga lawa tamaa I tu mau atu I lau fio. Whaftai te le lawa tamaa I lau fio. Lo whatasi mai ala le mana o luanganga pa ia. Le awa whaiuina. Wa whaiuina ai ma le manuia. Le whasoa lau whanau nei tai au. Ona Yesu. Amen. Amen.